No, izjemno pa te dni v Sloveniji uživa svetovni motociklistični prvak Casey Stoner. Pred potjo na ogled 10. dirke prvenstva MotoGP to nedeljo legendarni Avstralec pri nas igra golf in se navdušuje nad prestolnico. In medtem ga je ujel naš komentator dirk Gaber Kržišnik. Presenečeni so včeraj obstali naključni ljubitelji golfa na igrišču Smlednik pri Ljubljani, ko so s palico v roki prepoznali nekdanjega svetovnega MotoGP prvaka. Kako to, da si je Avstralec Casey Stoner za nekaj dnevni oddih izbral prav naše glavno mesto? I know there's some fantastic fishing here and you know, from some recommendations from my friends that it's a really beautiful place, so I decided to come and stay a few days in Ljubljana just for you know, pleasure basically, just to stay quiet. In s čim si je še vedno eden najhitrejših dirkačev sveta krajšal urice v Sloveniji? The first day I just spent going around basically in the city just to explore a little bit, look around. Just to walk around the city is enough for me to enjoy it for the day. No, Stoner pravi, da mu je Ljubljana tako všeč, da mu je naravnost žal, da nikdar ni živel tu. I'm going to say it's one of my favorite places that I've been in Europe, and you know, it took too long really before I discovered this place. Seveda pa je obisk pri nas Avstralec izkoristil tudi za ogled Akrapovičeve tovarne iz Puhov. I know how difficult welding is and all this to get it right, and when you see an Akrapovič exhaust, it's a work of art. Sprehod med proizvodnimi halami Akrapovičevih oddelkov v Ivančni Gorici in Črnomlju ga je navdušil. To see everything so clean and so well presented, it's impressed me a lot, you know, how professional this company is. Slovenijo Casey Stoner torej zapušča navdušen in napoveduje svoj skorajšnji povratek. Jutri pa odhaja v Avstrijo, kjer bo ta konec tedna s svojimi nasveti pomagal ekipi Ducatija do njihove morebitne prve zmage po njegovem prestopu Kondi leta 2010.